ntabwo dumushaka Samia Suluhu ntabwo dushaka kuyoborwa nyunyunyunyu ni ukuvuga ngo ntabwo bashaka kuyoborwa n'umugore nicyo bashaka kuvuga. Sisi hatuna fujo kabisa. Sisi wanajeshi wetu tunawapenda sana. Aka kanya abasirikare bacu turi kumwe baradushyigikiye kandi turabakunda cyane. Ntabwo dushyigikiye iby'abagore. Urumva munyumve neza. Nagiye muri gereza ku mpamvu yo ku itariki 29 birarangiye, kesi imekwisha, byarangiye. Ntabwo abaturage bashaka Mama Samia. Abaturage barashaka ubwigenge bwabo, barashaka uburenganzira bwabo, ndetse n'abasirikare baradushyigikiye. Abasirikare bari ku ruhande rw'abene gihugu. Jeshi liko upande wa wananchi, msiogope. Munyumve neza. Nagiye muri gereza ku mpamvu yo ku itariki 29 birarangiye, kesi imekwisha, byarangiye. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Samia Suluhu bakaba bakomeje kuvuga ko dosiye yiwe yamaze kuba yarangiye. Umuyobozi w'ishyaka Chadema John Heche yatawe muri yombi n'ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan, akaba ari nyuma yuko muri Mata Tundu Lissu wari umuyobozi mukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania. Mu itangazo ryasohowe n'ishyaka Chadema barasaba ko polisi yakwihutira gutabara ubuzima bwa John Heche uri muri aka kaga aho afungiye, dore ko amaze iminsi 3 atarya imyigaragambyo muri Tanzania ikomeje guteza akaduruvayo cyane, ndetse abantu biteguye kwirara mu mihanda ku bwinshi bamagana ibiva mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uyu wa gatatu. Ndi kumwe n'umusesenguzi hano muri CEI Empire TV, Petro Skefe, ndakwakiriye. Yarakoze cyane. Uri kubona ibintu biri kubera ariya muri Tanzania? Ya, ndabibona cyane. Wowe uri kubibona gute? Nabonye hari ibintu byinshi bari mukuraho research ugerageza kumviriza, bajya bavuga ngo no kumviriza abarundi. Ese uri kubona uyu Mama Samia ari buze kuba yayobora iki gihugu? Chama cha mapinduzi ni wapinduzi. Chama cha mapinduzi. Niyo shyaka ngira ngo riri ku bitegeki yarayoboye. Mbere yuko tugira reka nze nongere gusomera inkuru. Inteko nshinga amategeko y'ubumwe bw'Iburayi yamaganye amatora ya perezida muri Tanzania, yavuze ko atabaye mu mucyo, ndetse itegeka ko Tundu Antipas urwanya ubutegetsi bwa afungurwa aka kanya. EAC na UA na SADC byose bikaba byataginzwe, ntacyo baravuga. EAC na UA na SADC nta kintu baravuga. Ni nyuma yuko abanyaburayi bategetse uyu Samia ko amatora agomba gusubirwamo nta atigeze aca mu mucyo. Nibyo nandimo nibaza, uyu muntu bitewe n'ibyo maze kumva, iki gihugu arabasha kukiyobora nubwo yatorwa cyangwa se yakoresha itegeko? Ubundi burya buriya baravuga ngo intango midahora cyangwa idahora, nimba ariko nabivuga biterwa n'ikinyarwanda. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko buri umuturage iyo yagezaho afata umwanzuro wo kujya mu muhanda, afata umwanzuro nyine w'imyigaragambyo, urumva byatangiye abantu babona ari ibintu bisanzwe, ariko wamaze kubona ko na ziriya box z'amajwi abaturage bazinyanyagije nyine. Nicyo kiri kwibazwa ngo aya matora araza kuba abatoye baraza kubarwa gute? Amafoto uri kugaragara ahantu hose
wahoze ubona Diamond wari umuhigikiye abantu bari bagiye bamukigikiye batangiye kugira gute batangiye kubisiba wahoze ubona ngira ngo nukuriye ingabo bahoze rwose bavuga ko ashobora kuba ari no mu kaga aho yavuze ngo abaturage barindwe bari mu myigaragambyo rero ku kibazo warumbajije ngo Samia Suluhu biraza kumworohera kuyobora Tanzania biragoye kuko burya abo ugomba kubwira iyo bakwigaritse biba bigoye biba byagoranye. Amakuru rero anavugwa ari kuvuga ko uyu munsi naho uramenya ngo Samia Suluhu Hassan wari uyoboye igihugu cya Tanzania batazi aho aherereye ubu ngubu. Uyu Samia Suluhu Hassan yabaye perezida wa Tanzania kuva mu mwaka wa 2021 kugeza uyu munsi, ariko uyu munsi sinzi niba twavuga ko Tanzania ifite umuyobozi. Urwo rubyiruko kandi rero rwayiruka kwangiza ibikorwa nk'ibi ngibi by'abahanzi batandukanye barimo Jax muri Nigeria hamwe n'umugore we. Ni ibintu byari biherutse kubaho mu myaka yashize, ariko uyu munsi Tanzania igihugu twatuzweho ko kirangwamo na demokarasi, uyu munsi navuga ko ibyabo nabo bisa nkaho byashyizwe hasi cyangwa se byashyizwe hanze noneho. Oya abaturage bamaze kubona ngira ngo wahoze babona bari kumwe, hari abasirikare bari kuvuga ko abasirikare bari kubafasha n'iki ati ni imyigaragambyo yo muri iki gitondo. Ntabwo abaturage bashaka Mama Samia, abaturage barashaka ubwigenge bwabo, barashaka uburenganzira bwabo, ndetse n'abasirikare baradushyigikiye. Abasirikare bari ku ruhande rw'abene gihugu. Abaturage barashyigikiwe, ntimugire ubwoba. Abasirikare bacu turabakunda cyane, abasirikare ni inshuti zacu, turabakunda cyane, dukunda igihugu cyacu Tanzania. Nta kindi gihugu twabona, nta kibazo dufite, turashaka ko bigenda neza, ntabwo dushaka ko ibintu bikomeza. Ntabwo dumushaka Samia Suluhu, ntabwo dushaka kuyoborwa nyunyunyunyu. Nuvuga ngo ntabwo bashaka kuyoborwa n'umugore, nicyo bashaka kuvuga. Sisi hatuna fujo kabisa, sisi wanajeshi wetu tunawapenda sana. Aka kanya abasirikare bacu turi kumwe baradushyigikiye kandi turabakunda cyane, ntabwo dushyigikiye iby'abagore. Urumva abaturage buriya ari utuntu abantu bavuga ngo hatutaki nyunyunyunyenye. Gashobora kuba ari akantu yaramenyero Samia Suluhu Hassan ka nyunyunyunyu, ariko ubona ko abanyagihugu bose ba Tanzania bari kwa ngo ntabwo dushaka nyunyunyunyu, ntabwo bashaka kuyoborwa n'umugore, ntabwo bashaka nyine bavuga ngo urumva arimo aravuga ko imyigaragambyo irimbanije, hari n'abasirikare bashyigikiye abaturage bari mu myigaragambyo. Niyo mpamvu rero niwe uhera uvuga ko bishobora kuza kugorana kuba Samia Suluhu yakomeza kuyobora Tanzania, kuko aya matora bamaze kubona ko n'ubundi abanyaburayi babyivanzemo, bavuga ngo asubirwemo. Babyivanzemo nubwo atanakumvira abanyaburayi, ese yayobora bande? Yayobora bande. Harimo rero harimo ndetse uretse wumve ayo majwi y'uwo mugabo. Icya kabiri cy'ingenzi ambalo nimelisema mara zote na nitalisema mara zote, nagumye mbivuga kandi nzakoma mbivuga, kukosoa serikali, gukosora leta ntabwo ari ikosa, kumkosoa Rais Samia kandi kumukosora umuyobozi Samia nabyo si ikosa. Niba adashaka ko tumukosora, nareke akazi ave mu birataha yicare mu rugo, atamshtaki mahakamani. Ntabwo twakomeza kubishyigikira, kuko urabona wenda abakunzi ba Empire baraza kubibona umuntu ugaragiwe gutyo si umuntu woroheje, ntabwo ari umuntu woroheje. Ari nabyo twahoze tuvuga rero tuti kuyobora iki gihugu biraza kumugora. Ubu yafashe abanyepolitike bose bari bahanganye arabafunga, niryo kosa rya mbere yakoze. Yagiye mu matora buriya agiye ari we uhanganye nawe nyine. Yes, ubwo ni me versus me. Yes, ntabwo rero byari gukunda. Ni nayo mpamvu uruzi imyigaragambyo yahise ihindura indi sura.
ubona isi yose yahagurutse kuri iyi myigaragambyo iteye ubwoba. Wabonye ibyapa biri kumanurwa cyane, imodoka ziri gutwikwa cyane. Njye nkibaza uyu John Pombe Magufuli mbere y'uko apfa ntabwo yari ashyigikiye uyu mudamu. Nicyo kintu ndi kugenda nibazaho, ese ni igiki gitumye abanyatanzania bumva bahaze uyu mudamu kuva 2021? Ni ikintu uyu munsi turi kwibazaho, ubona byagoranye. Byagoranye, ariko nidukomeza warubajije tese Magufuli yaba yarashyigikiye ya Samia Suluhu cyane rwose. Mwese uko muteraniye hano turi kuganira aka kanya kandi ndabibabwira. Wakati nimechaguliwa igihe natorwaga kupeperusha bendera ngo nyobore ya Chama cha Mapinduzi, ishyaka rya Chama cha Mapinduzi, niliyokuwa nimewachagua wao wagombea wenza, nanjye nafashe mitamo abakwiye kumfasha, harimo Mama Samia Suluhu. Uko niko kuri kwanjye. Mama Samia asingekuwa mwana mama, Samia Suluhu akwiye kugira agaciro muri iki gihugu. Mzee Kikwete anafahamu, Mzee Mkapa anafahamu. Mzee Kikwete na Mkapa barishimye. Lakini muelewe ndugu zangu, ukishindanishwa na mama, musobanukirwe kandi bantu banye cyangwa se inshuti zanjye, ni wa mugani w'abanyarwanda bavuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo. Abagore bashyirwa imbere, abagore bitabwo ngo uyu utsinzwe umugore dogo. Abagore baturusha byinshi, bafite ubushobozi. Urumva muzehe yagize gute? Yasize abivuze yameraga nk'uca amarenga. Yacaga amarenga avuga ko ariko ubona ko abanyatanzania bari banamwishimiye ubwo yamusimburaga cyane, nta kacitse byigeze biba. Ariko uyu munsi kugezaho aho yagiye umuntu wese utavuga rumwe afungwa, nibyo byatumye abaturage baza kuba bamuhaga. Ubona ko bamwita uwo perezida w'igitugu, mama w'igitugu. Bita binagaragara ko burya bigaragara ko hari ibintu ukora. Sinzi niba araba buriya, njye ntabwo nshobora kurenganya Samia Suluhu. Buriya ahubwo abantu bamugaragiye, bande imugaragiye ishobora kumutamo kano kantu abaperezida benshi bakagwamo. Abafasha bawe bakajya basetinga ibintu biri buze kugora abaturage, bikaza gutuma abaturage bigumura gahoro gahoro, bikazajya kurangira ikibatsi cy'umuriro gishwanyutse. Kuko ntabwo mpamye ko abaturage baba bakunda perezida wenda ngo umunsi umwe w'amatora bari bamwigarika. Ntabwo bibaho. Nuvuga ngo ni ibintu biba byaragiye biba setted, ahubwo wenda Samia Suluhu ntabibone ko wenda abamugaragiye bari kugenda bashyiraho ibintu bituma, kuko nk'amakuru ari kuvugwa nuko Tanzania irimo amadeni menshi cyane. Irimo amadeni menshi cyane, ibihugu by'Uburayi ndetse na banki. Niyo mpamvu nyakubahwa bigoye ko rero iyi Tanzania ari buze kwisubirana mu biganza, jyana yisubirana nabwo. Tanzania tutajyaga twumva muri bombori biraza kugira gute, biraza kumenyekana. Ese Afrika yaba ibihugu bya Afrika by'umwihariko hano muri East Africa byaba bigiye gucikamo kabiri, byaba bigiye kumera nk'aha bya bindi dusanzwe tuzi, hari za Sudani, hari za Somalia, hari za Libya. Urabizi uriya mukambwe Muammar Gaddafi akimara gupfa kw'igihugu cyabaye nk'igisenyuka, ubungubu cyanacitsemo kabiri. Ese Tanzania nayo mu gihe kinini cyari gishize hatuje demokarasi, uyu munsi bigaragara ko bishobora kuzagorana kugira ngo wongere kubaka icyo cyizere. Ikigaragara ntago twavuga ko East Africa wenda bigiye kuba dobodobo cyangwa se bigiye kuba bombori bari ko bivuga. Ariko nanone kuba abaturage bari bacecetse, iki ni ikigaragaza ko bari bacecekanye ikintu kibyimbye mu mitima. Petros erega nose niba tureka turebe muri Kenya urabizi imyigaragambyo imaze iminsi hari. Si Tanzania se hari hasigaye Tanzania. Reba Kongo ibintu bihari, urebe mu Burundi ibintu bihari. Uribaza ibi bihugu bitugaragiye, urabizi uyu umuturanyi wawe agize ikibazo
nawe byanga bikunda kikugeraho. Urabona ibi bihugu biri kugenda bigiramo akajagari, navuga ko u Rwanda rusigayemo hagati, biza ko hari ibibazo. Wabonye n'imodoka z'abanyarwanda zatangiye gutwirwa. Ubwo bivuze ko product zose zavaga Tanzania zigiye kuza zihende hano mu Rwanda, usanga nabwo bitugizeho ingaruka. Ubona ko ubwo butegetsi buri navuga ko bwa Tanzania busa nkaho bwanane cyangwa bugiye gucikamo kabiri. Aya mashyaka uko ari abiri, Chama cha Mapinduzi na Chadema, yari amaze iminsi bidasamirana hejuru, ariko ubona ko nubwo uyu Same yavaho akajyaho undi, ndahamya ko Chama cha Mapinduzi itazigera yicara, bazahora baterana amagambo na Chadema. Urumva ntabwo byabura, ariko wenda cha Mapinduzi wenda yo iracyafite, wenda iracyafite ubutegetsi, ariko kandi burya ibintu bimwe mu bintu bikwereka ko ubutegetsi buri guhirima, burya niyo ubonye urubyiruko rwatangiye kuza muri game buri kukurwanya, ni ikimenyetso cyiza, ni ikimenyetso simusiga cyuko ingoma nta bubu nta n'abahazaza. Niyo mpamvu mvuga ko rero Chama cha Mapinduzi ya Samia Suluhu iri mu kaga. Umva nka nk'urwo rubyiruko mwe kwicara mu rugo, nimuze mu muhanda twifatanye duharanire uburenganzira bwacu. Muze mu muhanda, nimwicare mu rugo, muze mu muhanda twifatanye duhagaranire uburenganzira bwacu. Urumva ni urubyiruko. Wabonye n'abantu bari kwiruka cyane, abantu benshi cyane, wabibonye? Bariya rero bari guhunga leta iri ku butegetsi, kuko donc bari kuba abashinzwe umutekano ne bari kugira gute, bari kubagereka. Ikintu ngibi mbona ntabwo bari byiza, tuba tugomba kubyigiraho. Reba buriya bateje akaga bo baranicaye, bari mu biro cyangwa se bashyiraho umutekano, ariko abantu bari kwirukana abaturage n'urubyiruko no bari no gusenya. Aho ubona ko polisi yabuze icyo ikora inagati ya gaze, ariko bikanga bikagira nta kintu bimaze. Yabuze nta kintu wakora kuri abaturage bose bageze mu mihanda. Ntabwo rero ibi wenda twabishingiraho ngo twambure Samia Suluhu ubutegetsi, ariko biragoye, probability nini ihari nuko ubuyobozi bwagiye n'icyubahiro nta kijyahari. Niba abaturage bonyine bashobora gutegeka bakabwira umuhanzi nka Diamond ko ati siba ibyo bintu, cyangwa natwe tuze iyo Wasafi tuyishyira hasi, umuhanzi nk'uyu nguyu ukomeye wanafata private jet akahita yihungira, akemera akabisiba. Ubwo ukumva imbaraga abaturage bafite imbaraga nyinshi. Wenda biraza kuba binagaragara, abari bube bareba, bari badukurikiranye barabibona. Ni umubare munini mu by'ukuri w'Abanyatanzania bahagurutse. Ejo wahoze ubona ko Abanyakenya bambutse umupaka bajya gufasha imyigaragambyo Abanyatanzania basayidirane bijyanye n'abanga gasozi kamwe ngo karwaya kandi kaba kaniha. Ariko icyo navuga wenda nanasoza nuko Samia Suluhu biramugora. Abakunzi base Empire rero turabashimira mwege mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye no mu makuru agiye atandukanye. Mwibuka gukanda subscribe na like, ariko nge nasoza nkubaza wowe wadukurikiye, ese urabona iyi politiki yo muri Tanzania igana he? Ese urabona ubu buyobozi Dr. Samia Suluhu Hassan arabuze ko yabugumana, cyangwa John arabufata, cyangwa John araza kufata, cyangwa bisa nawe yarakaye yarakaye ngo byarangiye, kesi imekwisha, ubu none ugupfa no gukira, nicyo yashaka kuvuga, kesi imekwisha. Petros Kefa wakoze, Petros akaba ari nawe wadufashije mu rurimi rw'igiswahili gusobanura ururimi rw'aba baturanyi bavugaga. Rero dusubire mu biganiro byacu bigiye bitandukanye hano kuri CEI Empire. Ciao ciao. Asanteni sana, nawapenda sana.